Ajde, kreći napred, ne zastajkuj! Naprijed! Brže! Brže! Budale! Naprijed! Ajde, idemo! Naprijed! Brže! Brže! Ovo ne ide! Ovo je proljeće! Što ćemo? Vaša zima je uništena! Ovo je Aslanovo djelo! Ako i jedan od vas još jednom spomene to ime, istog trena bit će ubijen! Jedno je sigurno. Vještica sada ne može koristiti sanjke, pošto nema snijega. Možemo se malo odmoriti. Idemo. Gledajte! Kameni stol! Krenite. Ne, ti prvi. Ne, Adamovi sinovi idu prije svih životinja. Suzana, a ti? Dame imaju prednost. Ne, ti si najstariji. Aslane, stigli smo. Dobrodošao Pero, Adamov sine. Dobrodošle Suzana i Lucija, Evine kćeri. Dobrodošli i vi, Dabrovi. A gdje je četvrti? Izdao nas je i pridružio se vještici. Ja sam kriv. Ljutio sam se na njega i to ga je natjeralo na zlo. Molimo te, Aslane, možemo li nekako spasiti Edija? Sve će biti učinjeno. No, biti će teže nego što mislite. U međuvremenu, djeco, imam nešto za vas. Dođite u paviljon. Možete skinuti kapute, nema više zime u Narniji. Adamov sine i Evine kćeri, ovo je oruđe vaše sudbine. Bliži se vrijeme kada ćete ga upotrijebiti. Pero, Adamov sine, mač i štit su za tebe. To je čarobna oštrica, štitit će te. Suzana, Evina kćeri, luk i strijela su za tebe. Koristi samo kada je potrebno. Ne želim da se boriš u bitci. Da znaš, kada god ti puhneš ovaj rog, pomoć će ti uvijek stići. Lucija, Evina kćeri, u ovoj bočici sok iz makova koji rastu na sunčanim planinama. Ako ikad budeš ozlijeđena, nekoliko kapi će te ozdraviti. A ovaj boleš koji vidiš na stolu, služit će ti za obranu. Ni ti nećeš ulaziti u bitku. Dođi, Pero, pokazat ću ti dvorac u kojemu ćeš ti jednom biti kralj. Vidiš, ono je dvorac, Pero, sa 4 trona. Na jednome od njih ćeš ti sjediti kao kralj. Pokazao sam ti ga jer si ti si prvorođeni sin i bit ćeš kralj svim ostalima. To je znak tvoje sestre. Natrag! Neka princ zamahne svojim mačem. Brzo, brzo! Kentauri, orlovi, sigurno ima još lukova. Za njima, svi!
Predaj mi svoj mač i klekni, Adamov sine. Ustani, Sirpero Fenris. Sad nije važno, kraljice. Sigurno su stigli do kamenog stola. Možda nam Vuk donese novosti. Ne mogu biti dobre vijesti. U dvorcu su 4 trona. Ako se popune samo 3, proročanstvo se neće moći ispuniti. Da, ali to nije važno sada kada je on ovdje. On možda ne ostane dugo. A onda napašćemo njih 3 u dvorcu. Da, već smo porazili ovoga. A da ih ucijenjujemo s njim? Što? Budalo? Pa da ga onda spaše. Onda moramo nešto poduzeti. Vidio sam ih. Kod kamenog stola su s njim. Ubili su mog kapetana Fenrisulfa. Sjedio sam u šumi i sve vidio. Jedan Adamov sin ga je ubio. Budale, idi, brzo, pozovi sve neka dođu ovdje, što je prije moguće. Pozovi trolove, životinje i robove. Pozovi sve monstrume, divljake, minotaure, harpije i one koji žive oko dvorca. Borit ćemo se. Još uvijek imam svoj štab. Njihove redove pretvorit ću u kamen dok budu napadali. Gubi se! Imam nedovršenog posla ovdje. A sada? Nemamo stol. Da vidim. Vezat ćemo ga za stablo. Pripremi žrtvu! Odvežimo ga! Ko drži vješticu? Mislio sam da je kod tebe. Nisam je vidio otkako smo odvezali dječaka. To je bilo prije. Možda je pobjegla. Ne mogu misliti na sve. Brzo! Pobjegla je! Gdje je? Dođi. Moram te odvesti Aslanu. Prema kamenom stolu! Probudite se. Vaš brat je spašen. Ovdje je u kampu. Aslan priča s njim. Vaš brat je ovdje. Nema smisla pričati o prošlosti. Žao mi je. Ma u redu je. Žao mi je, djevojke. U redu, Edi. Lijepo je što si se vratio. Visosti, neprijateljski glasnik želi vas vidjeti. Neka priđe. Koja je tvoja poruka, zemlje sine? Kraljica Narnije i carica usamljenih otoka želi sigurno doći do vas kako bi razgovarali o stvari koja ide vama u prednost. Kraljica Narnije, kako se usučuje? Mir, davar. Uskoro će se titule vratiti pravim vlasnicima. Reci svoje gospodarici da će osigurati prolaz pod uvjetom da ne nosi svoj štapić. I bit će tako. Dogovoreno je, kraljice, ali morate ostaviti svoj štapić.
Imaš izdajicu uz sebe, Aslane. On nije uvrijedio tebe. Zar si zaboravio veliku čaroliju? Recimo da sam je zaboravio. Pa reci nam sada ti o njoj. Da vam kažem što je zapisano na kamenom stolu, da vam kažem što je urezano slovima na poleđini svjetskog pepelnog stabla, da vam kažem što je ugravirano na žezlu vladara svih mora. Ti ponajviše znaš za veliku magiju koju je car ulio u Narniju u samom začetku. Ti znaš da svaki izdajica pripada meni kao ljubljeni plijen. I zato za svaku izdaju imam pravo ubiti! Aha, znači zato se nazivaš kraljicom jer si carev pomoćnik? Mir, damar! To ljudsko biće je moje. Njegov život pripada meni. Njegova krv je moje vlasništvo. Onda je uzmi. Budalo, misliš da me tvoj gospodar može lišiti mojih prava čistom silom? On jako dobro poznaje veliku čaroliju. Zna da ako ne dobijem krv, kao što zakon kaže, čitava Narnija će biti uništena, zatrta u vatri i vodi. Istina je. Ja ne poričem to. O, Aslane, zar ništa ne možemo učiniti u vezi s tim? Zar ne postoji nešto kako bismo to izbjegli? Da izbjegnemo carevu čaroliju. Odmaknite se. Razgovarat ću sam sa vješticom. Sredio sam stvar. Vještica se odrekla prava na krv vašeg brata. Kako ću ja znati da će se ovo obećanje održati?